U dvorani Kulturnog centra Beograda u nedelju 20. novembra održava se multiverzitet klinika za bubnjare koji će voditi Miloš Brnisavljević, bubnjar, perkusionista i kompozitor. Miloš je 2015. godine diplomirao na Berklee College-u gde je tokom studija proglašen za najaktivnijeg bubnjara. O tome pričamo u današnjoj rubrici Izlog. Nedo, ko sve može da se prijavi na ovu kliniku za bubnjare? Na kliniku za bubnjare mogu da se prijave svi instrumentalisti bez obzira na svoje prethodno formalno muzičko obrazovanje. Važno je i to da kažemo da je učešće na ovoj klinici potpuno besplatno, a svoja znanja iz muzike preneće im moj današnji gost Miloš Brnisavljević, bubnjar, perkusionista i kompozitor. Miloše, hajde za početak da objasnimo šta će se tačno dešavati na ovoj klinici za bubnjare, kako to izgleda u praksi i kako ljudi koji su zainteresovani mogu da se prijave. Pa ljudi koji su zainteresovani mogu se prijaviti preko sajta Multikultivatora. Samo treba se popuni aplikacija koja doduše nije obavezna, ali možete da to uradite. Ali zapravo ulaz je besplatan u Kulturnom centru Beograd, tako da svi koji su željni da dođu su dobrodošli. Znači, klinika počinje u 12 časova u ove nedelje, 20. novembra. I dakle svi, iako ne popune tu aplikaciju, mogu da dođu, pošto je ulaz besplatan. Na klinici, znači to je samo bubnjarska klinika. Međutim, pričat ću i malo o nekim iskustvima sa Berkleya. To će biti dobra prilika da se mladi studenti koji žele da idu na Berkeley, ne samo bubnjari, nego i drugi instrumentalisti, mogu da se upoznaju sa načinom audicije tamo na Berkleyu. Pošto sam ja imao iskustva sa tim i imao sam priliku da dobijem i punu stipendiju, mislim da ću moći to na veoma realan način da im prenesem. Kako su te studije na Berkleyu uticale na tvoje bavljenje muzikom? Pa uticale su u najpozitivnijem smislu, ne samo na bubnjevima, nego i što se tiče komponovanja i što se tiče drugih instrumenta, klavira, udaraljki i tako dalje. Na najpozitivniji način, znači saradnja sa svim tim poznatim muzičarima, s tim profesorima koji su jedni od najboljih profesora na svetu. Mislim, imate Berklee, imate Juilliard, znači to su dve najveće škole za muziku, tako da je iskustvo bilo zaista sjajno i te kontakte sam uspeo da prenesem za dalje neke saradnje i tako. Ti si se posle fakulteta preselio u New York i tamo nastavio svoju karijeru na vrlo zanimljiv način. Čime se trenutno baviš, gde sve radiš, sa kim sve sviraš? Da, pa znači u New York sam otišao odmah nakon studija na Berkeleyu. Svirao sam u raznim klubovima, znači ne samo u New Yorku, nego širom istočne obale. Svirao sam i u Washingtonu i znači u Bostonu, naravno, gde sam studirao. Međutim, u New York kad sam prešao, odmah sam krenuo da te kontakte sa Berkeleya koji su tamo, znači da ih zovem, i zaista je bilo sjajno, mislim, s obzirom, naravno, potrebno je vreme da se vi prilagodite, jer to je veliki grad, ima puno muzičara, svi hoće da nađu neki posao, tako da je veoma teško, ali na osnovu tih nekih kontakata koje sam imao od ranije sa Berkeleya, i naravno kontakata koje sam ostvario tamo, sam uspeo da imam razna angažovanja. Znači, svirao sam u orkestru Ujedinjenih nacija, dirigovao sam crkvenim horom Sveti Sava u New Yorku, pisao sam aranžmane za razne pevače koji rade na Broadwayu i off-Broadway, što kažu. Onda osnovali smo band V3. Kakav je to band? Ko su njegovi članovi i kakvu muziku svirate? Pa, znači, V3 je trio, klavirski trio. Članovi su Vladan Mijetović, koji je takođe i lider benda, Akoš Forgač, koji je kolega sa Berkeleya, basista, i ja. Sada imali smo kao gosta Ismaila Lumanovskog, on je makedonski klarinetist koji živi u New Yorku i studirao je na Juilliardu. Tako da to je bio jedan veoma dobar spoj, onako baš sam zadovoljan kako je taj album ispao. Još nismo izdali album, međutim slušalci mogu da odu na YouTube
i da čuju već jedno 5 pesama smo, kompozicija smo okačili, tako da album treba da izađe početkom sledeće godine, tako da muzika je, znači, mešavina tog jazz fusiona i naše muzike. Mislim, naše tradicionalne, da, znači, način sviranja melodija je povezan sa tim harmonijama, jazz harmonijama i nekim kao fusion ritmovima i mislim da je veoma zanimljiv spoj. Koliko ima interesovanja tamo gde ti sada živiš u Americi, na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, za nešto što su neke melodije koje dolaze sa Balkana, pa u spoju sa džezom? Pa sve više i više. Znači, to je njima onako zanimljivo, pošto nisu navikli na taj pristup melodiji, znači sa svim tim ornamentima i tako dalje. Veoma im je zanimljivo i sada sve više i više mladih tih muzičara se zanima za ovaj način sviranja melodije. Hvala ti najlepše, Miloše, na ovom razgovoru. Ja ću podsjetiti još jednom, evo, svi koji su zainteresovani da čuju bogato muzičko iskustvo ovog mladog čoveka i možda žele da pođu sličnim putem. Kada je njihova muzička karijera u pitanju, svakako treba da obrate pažnju na ono što će se dešavati u dvorani Kulturnog centra Beograda u nedelju. Podsjećam još jednom sa početkom u 12 sati. Bila je to naša rubrika Izlog i Neda Korjački.